Lungsina kau shan shang shang te Christmas mandan le inbox sei na kan thlir ho don ani lungsina hian kau shan biak in som oma lungsin chim venga biak in pali vengla ya biak in pakhat le mar venga biak in panga oma lungsin chim venga BCM hanaim thlir ho masaberila BCM hanaim ma hian kau shan member zaruk som sari pani an om meka lungsina kau shan lian ber an ni mek chung kwa za som nga ania kau shan upa som le rongbol tu som pani ten kau shan an kai shwai meka chalai member hi zani paruk an ni mek ane Christmas in boa sei nan biak in an chea biak in salai mek ania an chei moi thei vak lo nia shiat ane Christmas thupuyetan khovel amangaya chungnung ber in ngai hlom ti an mangane BCM venglai hian kau shan member zali som rupanga an oma chung kwa som kwa pali an nia kau shan upa panga le rongbol tu som ten kau shan en kol mek ane an chalai member hi za som nga pathum an ne Christmas in boa sei nan biak in moi takin an chea thale zung sum le pai po tam tak an senga photo booth po moi takin an siam ani Christmas thupuyetan thinlung alama honila rothil dang angai to lawang ti an hmang ani
BCM Lungsin kaushan member hi Zali Somruk an nia chungkwa za pathum an ni meka kaushan upa pakwa le rungbol tu pakwa tin kaushan an enkol meka ni an thalai member hi za somnga pali an nia Christmas in buat sai nan biak in moi takin an cheya an thalai rual tin thei to pan chua biak in le avel po an chei moi hle a an photo booth po an chei uluk poka amoi hle ni Christmas tu puyetan chandam tu piang ta la Krista chu ti an mang ani Presbyterian kaushan Lungsin PCI Lungsin kaushan hi chimve nga oman nia kaushan member somsari pariat an omeka Thalai member hi somni pariat an nia upa pali le twal upa pakhatin kaushan an enkol meka ni Christmas in buat sai nan biak in an chei moi hle kaushan member ngai to chuan amoi hle ani Christmas thupuyetan pathian mishinga alo changti an mang ani
Presbyterian Kaushan Lungsin Marveng PCI Lungsin Marveng Kaushan hi member Somriat Panga Ania Upa Pathum le Tual Upa Pakhatin Kaushan an Inkol me kani An Chalai member hi Somni Panga Ania Christmas in bus say nan biak in an cheya biak in salai an ni wangin ando angin biak in po an chei tha theilo ani Christmas thupuyatan lukabung ni chang sompali chungnung bira pathian ro pui takin omro se ti an mang ani United Pentecostal Church NEI Lungsin South Local hi Lungsin Chimveng ania Kaushan member zathum an meka Upa Panga Rongbol tu Parukle Ivan Pakhatin Kaushan an Inkol me kani An Chalai member hi za ania Christmas in bus say nan biak in moi takin an cheya Chalai member an thokrim hle a photo booth po moi takin an chei ani Christmas thupuyatan voina hian intan Davida khwa chandam tu piangta lal Krista chu ti an mang ani Lungsin North Local UPC te hian biak in hall tour an sameka Christmas in bus say nan po biak in an chei man me ulo ani Christmas thupuyatan chungnung bera pathian ro pui takin omro se ti an mang ani Iswa Kaushan ike biak in hi Lungsin Marveng ania Kaushan member an tam lo hle a Christmas in bus say nan biak in moi takin an chei thea
photobooth po an chei mawi hle ani. Mizoram UPC hi lungsen chimve nga ania. Kaushan member hi an tambak lova chalai member tlem an meka. Christmas in bo sai nan biak in po an chei moi chalai theilo ani. Christmas thupuyatan vo ina hian intan Davida khwa chandam tu apiang ta lal Krista chu lukabung ni chang som pakhathu an mang ani.